Yes, hello guys, mumeze mute? Ni wa mungu wanyu DMC, CEO of Imanzi Movies. So uyu munsi mbafitiye surprise, ndabizi muraza kuyikunda. Yes, uyu munsi ngiye guhamagara umwe mu bakinnyi mwakunze wo mu Imanzi Movies. Mwamukunze cyane cyane mu gatsiko k'amabandi no muri abo series. Tunabona kubisegura aho kubijyanye nuko izi filime zimaze iminsi zidasohoka, ariko iminsi mike zigiye gutangira gusohoka. Tumaze iminsi muri shooting, muraje mutangire muzibone. Rero surprise mbafitiye, ngiye kuhamagara umwe mu bakinnyi mwakunze cyane cyane muri filime agatsiko k'amabandi. Baza ngo ninde? Kwa T-Bag, Theodore Bakweri. Uyu munsi ntiyagiye mu kazi, nta na shoot twagize no munsi. Ngiye kumuhamagara mwumve utuntu abayibereyemo mu rugo. Yes, muciceke ni mundaburiza. Yes, Domes. Muraje mwumve utuntu abayibereyemo, mwebwe muciceke. Iciyemo reka twumve ukuntu bimeze. Guca halo, meze bite mungu wanjye? Uracyaryamye ariko? Oh, ubunaniwe kabisa. Uri kumwe nande mu rugo se? Abashyitsi bagusuye? Okay, birumvikana kabisa. Ikintu? Ushaka ngufasha iki? Cicike, mwumve ibintu agiye kumbwira. Aha. Atangiye kunguza amafaranga. Ushaka kuyakoresha iki se mwana? Amafaranga kari menshi. Ushaka 15? 3, 2, 1. Urabisi ko ntayabura. Ntustambeshye bro, amafaranga ushaka kuyakoresha iki? Okay, niba ari ibanga nta kibazo. Aha. Bifitiye inyungu Imanzi Movies. Twese bidufitiye inyungu. Okay. Sawa, ndaje ndebe ukuntu tubigenza. Sawa. Nabyumvise. Ansabye amafaranga, ariko ushaka ibibazo ngagiye kuyakoresha iki? Yiriwe mu rugo, ntiyagiye mu kazi, nta nubwo twagize dukina no munsi. Twarohotse. Jya muri komenti utubwira amafaranga T-Bag dusabye, uratekisa akagiye kuyakoresha iki? Mwari murahari?